Mungiye kwirirwa neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Reka nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Twizere ko buri wese ameze neza. Mbaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Amakuru agaruka ko bikomeje kuvugwa cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Turi kuwa mbere, turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese. Muri aya makuru ndaza kukubwira yuko ingabo nyinshi za Repubulika Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC zikomeje kwinjira hano muri Kivu y'Amajyepfo muri za Uvira mu rwego rwo kugira ngo zifatanye nizo zahasanze ziganjemo izo mu Burundi FDNB ndetse n'abazarinde mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwigera cyangwa se bahatana kugira ngo bafate ibice byamaze gufatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibice birimo za Bukavu ndetse na Goma nk'uko bikomeje kugenda bivuga ko hari umubare munini w'abasirikare bakomeje kugenda bakirirwa muri za Uvira. Hanyuma u Rwanda rwamaze gutangaza neza yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze kwakira abacanshuro biganjemo abo muri Blackwater muri Amerika y'Amajyepfo muri za Colombia ndetse n'ahandi bayobowe na Elke Prince cyangwa se bakorera ikigo cya Elke Prince wahoze ari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za Leta Zunze za Amerika cyane cyane izirwanira mu mazi. Uyu mugabo wamaze gushinga ikigo cy'abacanshuro kizwi nka Blackwater nk'uko bigaragara bivugwa yuko yaba yaramaze gusinyanya amasezerano menshi cyane ndetse arimo n'akavagari k'amafaranga kugira ngo abasirikare be bazaze kurwana cyangwa se gukora ibiraka by'intambara hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo bafashe Tshisekedi kwigarurira ibice byamaze gufatwa n'umwanzi. Hanyuma nyuma y'amasezerano yahuje leta y'u Rwanda ndetse na Kongo yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze za Amerika yashyizweho umukono n'umushikiranganje imigenderanire ndetse n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda Ambasaderi Vivian Nduhungirehe ndetse na mugenzi we wa Kongo Madame Therese Kayikwamba. Aya masezerano yiganjemo ayo gusenya umutwe wa FDLR by'umwihariko usanzwe ubarizwa ku butaka bwa Kongo ugizwe n'abasize cyangwa se bagize uruhare runini cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ko amasezerano avuga yuko nyine uyu mutwe ugomba gusenywa byanze bikunze. Uyu mutwe nawo hari icyo waje kugenda utangaza, hari n'icyo waje kugenda uvuga ku bigendanye n'aya masezerano yahuje igihugu baherereyemo ndetse basanzwe banafatanya mu bikorwa bigendanye no kwibasira u Rwanda. Ariko kandi hari byinshi bamaze kugenda bavuga. Ikaze kuri mwebwe mwese rero tubinyuzemwo amaso, mushaka kutubwira uko mumerewe ndetse nuko mugenda mwakira amakuru tubagezaho munyuze mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se ibyumviro. Ikaze kuri mwebwe mudukurikiye, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu bice bigiye bitandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, haba ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka nkwibutse cyangwa se ngusabe gukanda subscribe, anditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5 ibiganiro byacu, ubashe kuzajya ubibonera ku gihe. Hanyuma utanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, reka duhere muri Uvira. Amakuru akomeje kutugeraho by'umwihariko muri kano kanya dukesha ibitangazamakuru bikomeye cyane birimo nka Radio Okapi, ibitangazamakuru birimo nka Media Kongo Kadomoneti ndetse n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'abandi baherereye muri za Uvira. Biravuga ko basirikare benshi bamaze kwinjira muri iki gice ndetse ngo hari n'abacanshuro byiganjemo muri Colombia bamaze kwinjira muri Uvira. Impamvu bamaze guhera muri Uvira ni uburyo bwo kugira ngo bahere kuri za Bukavu, ibice byamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe urwanya Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwa Kongo. Unavuga ko urwanira uburenganzira bw'abaturage by'umwihariko biganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kugenda babangamirwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu mujyi wa Uvira by'umwihariko bivuga ko ari umujyi nyine nawo munini cyane ariko ni ukoreramwo ibiro by'intara muri Kivu y'Amajyepfo nyine ku ruhande rwa Kongo, nyuma y'uko Bukavu ifatwa n'umugwa mukuru w'intara nyine yamaze kwigererwa n'izi nyeshyamba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025. Bivuga ko rero bagomba kwigerera ibice ndetse na za Kamanyora bakagera n'Igoma nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umwe mu basirikare Burundi amaze gutangaza neza yuko ubu ngubu bakomeje kwakira imbaraga zidasanzwe ziganjemo ibikoresho, harimo intwaro ndetse n'imodoka za gisirikare ndetse harimo na madrone menshi cyane akomeye cyane yiganjemo azajya akoresherezwa by'umwihariko n'abantu bari Ikisangani ndetse n'abandi bari i Burundi mu rwego rwo kugira ngo bose bahurize hamwe imbaraga, ubwo ni ukurwana haba mu kirere ndetse no ku butaka kugira ngo babashe kwigerura ibi bice nk'uko bigaragara.
nyuma y'uko rero hamaze igihe hahwihwiswa ibigendanye n'uko abacanshuro bashobora kongera kugaruka ku butaka bwa Kongo nyuma y'abari basanzwe bakorera muri iki gice guhera muri 2022 bari baraturutse muri Romania ariko bakaza guhambirizwa nyuma y'uko bari bamaze gutsindwa bakanyuzwa no ku butaka bw'u Rwanda rwose. Ubu ngubu biravugwa yuko abandi bacanshuro baba bamaze kugenda bagera ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rwashinjije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubangamira inzira z'amahoro zigamije kugarura amahoro mu karere nyuma yo kwitabaza abacanshuro mu mutwe witwara gisirikare wo muri Amerika wa Blackwater basanzwe bakorera ikigo cya Elke Prince nk'uko bigaragara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Vieux Nduhungirehe niwe wemeje ko Kinshasa yakiriye bariya bacanshuro ubwo yari Dallas muri leta ya Texas muri Amerika ahabera igikorwa gihuza abanyarwanda kizwi nka Rwanda Convention 2025. Yabwiye abanyarwanda baba rero muri Amerika hati mu gihe twarimo rero tuganira i Washington DC ndetse yemwe no mu Rwanda ku rubuga by'umwariko ibikorwa bya gisirikare byari bikomeje aho hoherejwe intwaro nshya, drone nshya ndetse n'ibitero ndetse n'imodoka za burende cya ndetse n'abacanshuro bashya. Yakomeje agira ati muribuka abacanshuro b'abanyaromania boherejwe iwabo baciye Kigali. Kuri ubu rero hari abacanshuro b'abanyakolombia bakodeshejwe na sosiyete yo muri Amerika ya Blackwater. Iki ni ikintu rero tugomba gukomeza gukurikirana ndetse no kugenzura mu buryo bwuzuye. Amakuru avuga ko kandi mu mpera z'icyumweru gishize aribwo RDC yakiriye bari abacanshuro mbere yo kubohereza mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu rero by'umwihariko uteraniyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuri ubu kandi hari ubwoba bwinshi bw'uko imirwano ishobora kongera gukomeza cyangwa se ishobora kongera guhaguruka no kongera ubukana hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe nyuma y'uko rero uyu mutwe ushinjije leta kurundi ingabo nyinshi cyane ku birindiro byazo nk'uko bigaragara. Hari kandi impungenge z'uko abacanshuro bashya boherejwe muri RDC bashobora gutuma amakimbirane ari muri iki gihugu akwira akarere kose. Perezida Paul Kagame kandi mu cyumweru gishize yaburiye yongera no kuburira RDC imaze igihe kirekire igambiriye gushoza intambara ku Rwanda ko nirurasa by'umwihariko ku Rwanda by'umwihariko rutazabyihanganira. Ati nidufite za drone ariko kandi dushobora kugenda ibirometero 2,000 tukava hano turwana mu gihe rero byaba bibaye ngombwa. Ibindi ni inkuru rero aba bantu babibwira banavuga amahomvo ngo bafite za drone. N'izo drone ni ibiki? Ko bazaza bagatera u Rwanda tuzabasanga aho rero bari hanyuma tubatsinda aho ngaho. Aya ni amagambo yavuzwe na Perezida Kagame. Uyu mutwe kandi w'abacanshuro wagiye umenyekana mu bice bigiye bitandukanye aho bagiye bakora ibiraka by'injyankurye byo kurwana. Harimo aho wagiye umenyekana cyane cyane nko mu ntambara yo muri Iraq by'umwihariko mu bwicanyi abacanshuro bawo bakoreye abasivile 17 ahazwi nk'ahitwa Nisura Square ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri za 2007. N'ubwicanyi kandi bwatumye abatari bakeya bashyikirizwa inkiko ndetse bunatuma haba iperereza ryamaze igihe kirekire cyane ku ikoreshwa ry'abacanshuro mu duce turimo intambara. Nubwo icyo gihe kandi Blackwater yamaganwe isosiyete n'izindi zishamikiyeho zakomeje guca inshuro cyane mu bice bigiye bitandukanye by'isi yemwe na hano ku mugabane wa Afurika. Kinshasa yitabaje abacanshuro muri Colombia nyuma y'uko muri Mutarama uyu mwaka abo muri Romania batsindiwe mu mirwano yasize uyu mutwe bahanganye wigaruriye umujyi wa Goma. Bikaba ngombwa yuko boherezwa iwabo banyujijwe i Kigali mu Rwanda. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze kunenga amahanga ko kuba rero by'umwihariko yararuciye akarumira ubwo bari abacanshuro bari muri RDC bijyanye no kuba amasezerano mpuzamahanga buza ikoreshwa ry'abacanshuro mu ntambara. Nyamara aba bacanshuro bagaragara mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika. Bari mu bihugu byinshi aho baje kwishakira amafaranga. Byemezwa yuko kandi aba bacanshuro umwe azajya barirwa ibihumbi 15 by'amadolari ya Amerika buri kwezi nk'uko bigaragara. Aya ni amafaranga menshi cyane ugereranyije n'uburyo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basanzwe bahembwamwo, kuko kugeza ubu ngubu nta musirikare mutoya wapfa kugeza byibuze mu madolari 200 ku kwezi nk'uko bigaragara. Nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Washington DC
hari ibyo byari byaje kugenda bigaragara byamaze gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe akaba ari nawo by'umwihariko urebwa cyane muri aya masezerano kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo isabwa guhita itangira kuwusenya. Mu byo RDC n'u Rwanda bumvikanye rero by'umwihariko mu masezerano y'amahoro ya Washington DC harimo kurandura uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Uyu mutwe kandi watangaje ko kuwusenya by'umwihariko ngo watangaje ko kuwusenya bitazakemura ikibazo. Mu ibaruwa yo mu cyumweru gishize kandi uyu mutwe uvuga ko wandikiye Perezida Donald Trump uyoboye Leta z'Ubumwe za Amerika ugakopiye n'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga bigari. FDLR ishimira Trump kugeza RDC n'u Rwanda ku masezerano y'amahoro yasinywe ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi gushize kwa Kamena. Ishingiro rero ry'aya masezerano y'amahoro agaruka ku mutwe wa FDLR inshuro zirenga 40 riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi, harimo guhagarika ibikorwa ndetse no gukuraho ingamba zo kurinda ku Rwanda gusenya umutwe wa FDLR. Aya masezerano avuga ko kandi impande zombi zumvikanye ku mugambi wo gushyira izi ngingo zombi mu ngiro. Kinshasa na Kigali ndetse n'umutwe by'umwihariko wa AFC uwo uvugwa muri aya masezerano by'umwihariko inshuro 3 gusa mu minsi ishize, kandi buri ruhande rwagiye ruvuga kuri aya masezerano y'amahoro yiswe y'amateka. FDLR nayo rero yavuze ko ishimira Donald Trump by'umwihariko ku mihate ye yatumye aya masezerano agerwaho. Leta y'u Rwanda ivuga ko FDLR ari umutwe rero ugizwe n'abasizi bakoze jenoside mu Rwanda kandi nyuma wagiye ukora ibitero byiciwemo abantu ndetse bigahungabanya umutekano w'u Rwanda. Kigali ivuga ko kandi uyu mutwe uteye impungenge ku mutekano w'u Rwanda, nayo mpamvu bafashe ingamba zo kwirinda. Kinshasa yo ivuga ko izo ngamba ari ugufasha uyu mutwe wa 23 kandi yo ivuga ko by'umwihariko kuzikuraho ari ukuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Mu ibaruwa yayo yasinyweho na Lieutenant General Victor Byiringiro, FDLR ivuga ko by'umwihariko itigeze iba ikibazo ku baturage b'u Rwanda, ahubwo ikavuga ko aribo rero irwanira ko iharanira kurinda ndetse no gutahura mu mahoro impunzi z'abanyarwanda ziri muri RDC. Gusa ONU ivuga ko FDLR iteje inkeke ku mutekano mu karere. Umwanzuro w'akanama ka ONU gashinzwe umutekano mu isi muri Gashyantare nk'uko bigaragara uyu mwaka kandi wamaganye kandi unasaba igisirikare cya RDC guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR, unasaba by'umwihariko gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje mbere yo kwirandura. Ubwo ni umwanzuro nyine wa ONU. Ako kanama ka ONU kandi kanasabye n'igisirikare cy'u Rwanda kureka gufasha umutwe wa 23 ndetse no kuvana ingabo zacyo ku butaka bwa RDC nta bindi bisabwe. Hagati aho ngaho kandi mu ibaruwa yabo bandikiye Donald Trump, uyu mutwe wa FDLR wavuze ko hagati ya 2009 ndetse na 2015 ingabo za RDC zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zakoze ibitero bitandukanye byari bigamije kurandura uyu mutwe. Ukavuga ko by'umwihariko ibyo bitero byiciwemo abantu ibihumbi bigatera guhunga mu baturage ba Kongo ndetse n'impunzi z'abanyarwanda. Wongeraho uti gusenya FDLR ntabwo bizakemura iki kibazo, by'umwihariko ikibazo muzi ko ikibazo by'umwihariko kikiriho ndetse kizakemuka gusa mu nzira z'ibiganiro bisesuye kandi by'ukuri birimo impande zose kireba. Ukavuga ko ibyo ari byo rero wakomeje gusaba kuva mu myaka myinshi yashize. Kuva mu gihe kinini rero gishize, Leta y'u Rwanda yavuze ko itazigera iganira n'uyu mutwe wa FDLR yita umutwe w'iterabwoba kandi ivuga ko ugizwe n'abasizi bakoze jenoside mu Rwanda yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 yonyine. Ibyo uyu mutwe rero by'umwihariko muri ibaruwa uhakanye ubyita imvugo y'ubutegetsi bw'u Rwanda igamije kubeshya amahanga. Nk'uko bigaragara mu kiganiro n'abanyamakuru kandi kwa gatanu ushize, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga ko adashobora na rimwe kuganira n'uyu mutwe wa FDLR. Kugeza ubu amaso ahanzwe ibiganiro by'Doha muri Qatar hagati ya M23 ndetse na Leta ya Kinshasa, aho byitezwe ko bashobora kugera ku masezerano runaka mbere y'uko ba Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi wa Kongo bahurira mu nama ya Washington DC bagakemura burundu bakemeza burundu ari amasezerano nk'uko bigaragara ndetse agatangira
gutangira gushyirwa mu bikorwa. Witegereje neza by'umwihariko ibivugwa muri aya masezerano mu nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, byamaze kurunguruka muri aya masezerano byemezwa ko aya masezerano agomba gutangira kubahirizwa cyane cyane umunsi zaba yamaze gushyirwaho umukono. Byemezwa ko kandi Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Tshisekedi bazahurira muri White House mu biro bya Perezida Donald Trump nyine, ndetse na Trump azaba hari n'abandi bategetsi bamwe na bamwe biganjemo abagize uruhare ndetse n'abari barashinzwe gukemura ibibazo by'amakimbirane yari mu karere k'ibiyaga bigari. Nuko nanzuye mbashimire, tugaruke mu kanya.